A sada najavljujemo još jednu ekskluzivu. Iako taj zaista impresivni svećenik ne nastupa, iako je imao i zabrane javnih nastupa, zahvaljujući dobrim biskupima, danas imamo jedan ekskluzivni video. Ovih dana, po nekoliko sati na dan, za uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije moli se velečasni Zlatko Sudac. On je blagoslovio Zlatka Dalića, blagoslovio je hrvatske nogometne reprezentativce i njihove obitelji. Ekskluzivni video ima Bujica i sada ćete ga vidjeti. Ljubljeni Isuse, blagoslovi ovaj narod i sve sportaše naše, posebno sada našu Repku. Ma što god bilo, oni su već vratili naš hrvatski ponos. Ma što god se dogodilo, neka idu dalje i nekih tvoja ruka vodi. Blagoslovi svaki korak njihov, njihovo junačko srce, njihove obitelji, djecu, dom. Bože dragi, hvala ti za sve uspjehe do sad i za ono što će se dogoditi. Tebi predajem njih, Dalića, sve njih, Bože moj, junačka srca njihova. Isuse, hvala ti na radostima koji si ovom narodu dao. Moj dragi Bože, Gospo moja međugorska, fatimska, lurdska, gvadalupska, tebi zagovaram. O, kad bi se političari barem malo ugledali na njihov trud. O, kad bi malo bilo poštenja više među saborskim zastupnicima. Isuse moj, tebi predajem sve. Ti nas sada vodi i ti povrati ono dostojanstvo i onaj nacionalni ponos koji nam toliko treba. O, tako nam treba. I tako su lijepi u tom crnom dresu. Za dom, dečki moji, a mi vas tako rado očekujemo. Spremni, dođite nam s medaljom. Volimo vas, dečki moji, nek mi vas Bog i nebo i anđeli čuvaju. Sretni s blagoslovom, blagoslovilo mi vas nebo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.